Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Code Switching 2020, where we teach indigenous languages. Today we continue with our speedy lessons, looking at lesson number 6, 10 words of the day. Today's words are as follow: market, maraka, 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 maraka. Production: tšweletšo, 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 tšweletšo. Profit: dipoelo, 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 dipoelo. Revenue: lekeno, 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 lekeno. Cash flow: tšweletšo ya tšhelete, tšweletšo ya tšhelete, tšweletšo ya tšhelete, tšweletšo ya tšhelete, tšweletšo ya tšhelete. Goods: dithoto, 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 dithoto. Funds: ditšhelete, 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 ditšhelete. Business: kgwebo, 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 kgwebo. Compensation: pušetšo, 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 pušetšo. Investment: dipeeletšo, 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 dipeeletšo. Thank you for watching. For more videos, please go to Code Switching 2020. Thank you.